پانزدمین پیشانگاه پرتوکان یا نافدولتی لهولیر ایروژ آلی سروک بارزانی و آتوکرن هجماره که مزنج خلکی بشتار بون ده پیشانگاه ده نویسکارین روژ آوای کرسانه جی به برهمین خوی نو آمده بونه هر وها برهمین کونجی پیش کشت کن پیشانگاه جبو جحشت شواته ایرو حتی حجده و مه حجت آداره حتی حجده مه وکری دمینه یعنی جه ایرو حتی حجده مه وکری دمینه ده روزان بردوام دکه ای سال 305 پرتوکخانه و شنخانه جه حجده ولاتان بشتارن جبو شوری کرسان جوه درجی 43 پرتوکخانه و شنخانه آمده بونه بیویم فتح افکار من لپیشانگاه اصلای فک آمده کریه لی تماشا بکن از لپیشنگاه نافدولتی یا هولری ما دلبخوین اف پازدمین پیشنگاه پرتوکان لهولری بریودچه هرچند اف هیما زیاده ترج 2 سالان بو اف پیشنگاه نهات بون انجام دانش بروی که کو ددما در باس بویدش بر قدخیا کو هبو لسر هاتنو چونی لسر چالاکین گشتیش بر کرونای لی ایسال جارک دن پیشنگاه نافدولتی یا پرتوکان یا باجاری هولری بریودچه ده هجمارک جنویسکارین کردین روز آوای کردستانی بجدارن یک جوان نویسکارین کردین روجاوای کردستانی این کو دوی پیشنگاه ده بجدارن او بریز نویسکار جان دوسته کوج آلمانیا هاتیه بریز سپاس هم تو بخیر هاتیه هم پیروز به اف پیشنگاه هم جی سپاس بو در فتا کو تدامه اس خوازم بزانه بمت بچند پرتوکان بجداره او پرتوک دواره چیدنه سپاس جبوته و جبو رودابه بقول اف در فت دائما برتوكيم قالك وشانخانه هنا لفر اي عربي واي كردي برتوكيم بلاف دكن حتى وشانخانه جروجلات كردستاني هاتنا قافادن بالتصادفي من ديت برهما من الصوراني بمورا فارسي هابوتي ده ماديار نابي وشانخانه عربي هنا دار خطوط وظلال دار فضاءات افاناج اردنينا دار وشانخانه شركه المطبوعات والساقي لبناني ولكن اشتفين بكم وشانخانه جهر شر برشي كردستاني هنا وجولاتين عربي سوري وعراق واردن ومصر وتشجي هيا بلى سوري جهنا وج عمان ومصر السوداني نهاتنا لكتابة من الجموان هنا كتابة مني هري نو هاتيا وشاندن جوا شانخانة رامينا وشانخانة كردي نو يا كردي روجا افانا برتوكا من باصا يان اوتوبوسا كسك من بخور جرانديا كردي كرمانجي لور دركت يا برتوكا داويه وشانخانة مثلا يعني او برتوكا تبع عربيه تترجمي كرمانجي جيكريا ونها حردو كوبي هردو نسخه جي لفرهانا بالي وكتابه من دسخطه بطرسبورغ دزگاه احمدی خانی للصوران او جی نو چاب یا ایروج چاب خانه هات او جی حاضره يعني برتوكي من از نزانم بلاولانه لقالك وشان خانه بريز جان دوست پیشنگهین بوی آوائین پرتوکان چقی سی دکوین خدمتا ویجیا کردی ده چقی سی کارن خدمتا ویجیا کردی و زمانی کردی بکن از خوازم تشکی ببیجم و برای خودم برای حکومت هرما کردستانی جي مخابنيه وجي خمجينيه من بخايا وك نفيسكارك كرد كو از لهولير دنيرم بايتختا بريارا كردي بايتختا رفراندومي بايتختا كردايتيه هيج اف بيشانگه بهنا كرديتيه جيناي نا سمبولكي كردي هيا نا موزيكاك كردي هيا حتى لو شانخانه كردان لناف لبردان العراق تمام العراق امجي قبول دكن لي لبردين هريما كردستاني ابتشتانا كيمن وكو رخناز بيجم يعني بفي اواي اف بيشانگه نكاره خدمتا ويجا كردي بك نكاره خدمتا هبونا كردي لناف خلكي بك ايرو اوقا وشانخانه عرب هاتنا اوقا خوندواني عرب تينا في بيشانگه تينا بيشانگهك لبايتختك كردي لي از بينا حسم وكو از نهال ابو ظبي ما وكو از لدبي ما از قد بينا حسم واز الكردستاني ما براستي بيد بيجم خوزي ريفابرين حكومتها كردستاني فيد شاف خراكن ولسر بسكن چند روزان بردوام دكه 10 روزن حتى حجده ما هي حتى حج ازهر 10 روزاجي لفرم يعني ازيل بيشانگه بم روزه من امزاي هنا امد يعني اوي خوي سوشيال ميديا ده بلاف بكن باش داريا نيفسكارين كردين روجافاي كردستاني دي تش استي دي هيا تجي هيا بخوده استاوي هندك كيمه من حتى ها هي نديتنا من نبي سياغو كوري
وان هنا يان ام بيجن شب هيركي وان وروجي وان امزايا هنا خوازي بيتر بن خوازي هبونا وان يعني حضورا وان باش داربونا وان ج في او اي جرانتر باز بخو بانسياتيفا خو هاتمافر يعني از نهاتمافا خوندن بيشانغايت بو افتشتي بيزاني از هاتما يعني قالك سباس تشتاق للحياه تخوازا بيجا جبو باش تركرنا